Ada apa itu, Vin? Ada ceplakan kaki ya? Iya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Gavin. Kali ini Gavin lagi mau jalan-jalan ke mall di daerah Bintaro nih teman-teman. Mall apa namanya, Vin? Mall BX-Cheng. Ada apa? Oh, ada ceplakan kaki. Ayo. Ya, ayo jalan cepat-cepat. Iya. Ada ceplok kaki lagi. Wow. Kaki siapa? Kaki kotor. Ayo masuk. Ada apa, Vin? Hah? Ikannya kenapa? Ikannya kenapa? Ikannya kenapa? Gavin ngapain sih? Gavin lagi ngapain? Mana ikannya? Emang ada ikannya? Ini nggak ada ikannya tahu. Kita lihat teman-teman, Gavin sedang menyusun apa nih kira-kira? Maju, Vin. Loncat. 1, 2, 3. Ini adalah tempat bermain kesenangannya Gavin teman-teman, di tempat mandi bola atau playground. Gavin kalau sudah bermain di tempat mandi bola ini bisa seharian teman-teman kalau belum capek. Ngapain Gavin kira-kira ya teman-teman? Bawa-bawa balok.
playground adalah tempat favorit Gavin bermain. Ngapain dia teman-teman? Wah, ternyata baloknya diprosotin. Sekarang giliran Gavin yang merosot. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Dikit lagi. Splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7 and 9, swinging on the vine. Here comes number 10, the angry mother hen. 1, 2,